Ya but usindi umuntu right. Bengicela ukuthi phela mina azobona kuphela kawani. Azobona kanjani akusuku kwakho msa? Ubona kanjani? Kuwakho la. Ngoba noma kukwami. Uletha abafazi emzini wami ubatshela ukuthi bazobona. Awumtshela ukuthi ngincincisile nawe akusuku kwakho. Ya but into phela ufuna ukuthi abuye phela one night then simuzise. I don't care. One night kwabani akusukuse hotel. Konitshela akusukuse hotel. Uletha abafazi kwami yazi unesibindi awubasaba abantu uyajabula yazi. Hey. Mayimhlobo yami. But umuntu right kube ngicela kuphela ukuthi Angifuni ukwazi ukuthi umuntu right noma umuntu onjani ukwami la enenye ngivuma ukuthi uletha abafazi kwami ilento engitshela yona anyeke ngivuma uletha abafazi kwami ngikunika indawo yokulala ngiyakondla phezulu kwalokho ngilethela kuse hotel kanti la ungangiphilisi kabuhlungu kwami ngiyacela cela ukuphila kamnandi nje kayiwanda kwami ngingathi ukuthi maybe ngitshela ukwafo bengicela nje ukuthi ngiyomtshela yazi yonke njengoba ukwafo engekho just kuphela azobona ukuthi ngihlala ngaphi ngikade ngicela kuphela yonke lento uyenzayo angekho ubaba la ngiyomtshela everything ngiyabona ukuthi uyangidelela phela mina manje ufika nyinkadi zakho la endlini uletha abafazi la kubabani kanti la cela ungangiphilisi kabuhlungu tu ngiyacela uzohamba la but angiunderstand mina ngiyazi indaba okhuluma ngayo ungayazulana uthembe ngomfazi wakho sobuyela kuyo nakwamindla ungena khathi vele mbani lokutshela izinto zonke zonalezi ukudingela bantshelile abantu abakwaziyo abakubonayo so manje ufuna ngihambe usuku okunje kudala nje hamba ngazi ukuthi awungizwa ngani ngithi ukuthi hamba ngithi hamba ngiserious ngithi ukuthi hamba angazi ukuthi uyabuvela uzofunani kimi la angazi uyamindlu namhla ungene enda ngifuna ukukhuluma lutho la ngicela ukuthi silungise izinto anti uthembe ngandithandana lesahlukana angisathandana ibani lena ufuna ukutshela ukuthi bonke bona abantshela abalamanga angisho ukuthi balamanga sasithandana sahlukana njengoba ngitshela bafuna ngihambe usuku sengikhathele ngamanga akho yazi uhlezi unitshela amanga always uhlezi unitshela amanga kulomuntu lapha ngicela ume khona lapha endlini nami kawungeni la awungeni le ithi mina la so nxa ngithi awungena awungeni so indlela nase and kuyeze kube sokusuku lokuyimi khona and serious awunangeni endlini nami nami usambele kuthela phela sinzaliyezwa abantu asondaba yami leyo asondaba so ngihambe ebusuku hamba vele ulindeni kanti ufuna nansho mina ngiyakutshela ukuthi hamba so nxa ufuna uhamba uzalala uhlezi phandle ke khona because mina kwami indla ungeni never but isinto ungenza so why ngikwenza so why ungenza uyazi ukuthi yimi kufanele ngibubuze umbuzo naloko ukuthi why ungenza njalo phela izinto ezenza kufanele ngibuze izinto ezenza into zonke zisayenzakala la manje kade mbani lo vele utshela izinto lokho ungakudingi lokho akukho important wona kwakho sihambele nje bona indlela kungakabi sebusuku yasuzala lo hlezi khona mbani lo vele ukutshela izinto kanti hey ngiyabuza ukuthi ngubani lo ukutshela izinto silungisa indaba le ngubani lo ukutshela yazi ngitshela udala ngathi anisafuna ukulungisa lutho lawo anisafuna ukulungisa lutho lawo into esengicela yona ukuthi ngicela ungihambele kuba late nofuna ukulala afuna ukuba ngumsindo la ukuze kube late ngoke ngidinde wena wothembe bakulindele lapha abakhona la ngokubhiza umbani umsindo